Lagip ti napalabas. Kumusta kayon, papagayam? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manon iti compilation, dagiti napalpalabas at drama tayo. Ngimsakbay na, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Intay nga rudan danggan, dagiti agsasarano at drama. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Presi, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda may sa abanag apagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay kasta ti lang ang bakay. Kasla daw nagdagsin na parikot mo. Saan lang ang akasla? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kayat mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam ana imbag. Ha? Anyo ti? Tunggalago sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibang ama? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsakan iti kastoy. Manumot din atawan tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging gaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amon. Kasta unay ababawi ka nakiasawa kan ka, Randy. Presi. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot ang masair jarik nana? Ay, jak mamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. Wano amok. Kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na. Saan akon anaragsak iti dan na ti asawak? Saanan at talaga insan? Ay na, di kaagsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak kat dayta ti kalikagum da. Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Ay, jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupos ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't. Imay lang nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamot saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinaawatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa,
Biyag mi dayto nga agasawa. Ada kaming itiwusto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamanggit kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maitano agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ah? Ay, ko. Awan makit di bakit? Saan salud-sudag lang, may? Asino ay ati kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo, awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Di nakdisturbuan tabi siya. Nawatam. Adun sakit di ti kachat mo, insan. Itay pa yung agun-o ni ti messenger mo, Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Ah? Ni, asino day ta, kunak? Ibagakan ka, insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolehyo. Ni Oliver, kunam. Jay ka di lumakayan abak na? Si kamat insan. Saan mat nga iso ti lakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanya. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo, insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Iso la ko man tinakikalay sa saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay, unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Katamom ka di, single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga ang mga nuda kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay, sus. Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam, insan? Uray pagbali-balik tadam ti lubong, nirandilat ta ti asawam, gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo, insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog magtagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Awan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti kaano man, saan tong agbaliw ti kinalailok kan kahani? Promise. Ang yaman ako rin ukas na presi. Awon gayam. Kasarong ti nagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito'y Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day na nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdan natan, honey. Ang yaman na kali. Ang sige, ipagkamong lapta nga ron. No kaano tiyo umay mo dito'y, tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige, taatupay taramidag, honey. Umawag at tumanad. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Bakit? Anya ka din tayo tanga ibagbagam. Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ay ayatan? Iti ka man. Saanin ang maisubli ti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan ti kastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublian ka pa'y? Ngamin,
Manipod nagkalay sata. Jak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sa ta. Nagkinarita. Ngay tirigat ka namay. Ag tinulong ta. Jakpat nagayatan ti kastoy asaan ka anay kan idalag. Di na kumamat palawan da ka. Pangasim. Basta panahon naklatta ka din nakasta. Panyagamaten. Agasawa ta presi. Dahita ko matilaglagi pam. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namimpinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatam. Laklakit din loging galangan iti arapap ti panagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apani? Ada akon. Agkadwatan. Kat iti kaanuman. Saan kanto apanawan? Oh, yaman ak nukastahan eh. No idi kolehiyo tayo, kat nag-break taga po kinirandi, saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Gauray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan. Awan parikot iti dayta. Di mat kunada, anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ah. Ay, karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti pan nakikalay sa kinirandi. No amok la kumaakas to'y gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la kuman nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo sa ani? Tinapatan ang na gayan ayat tayo ta. Kinapudno na, sana kun anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Manipol nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok ngagsinatamanan. Uray siyak mata, Oliver, honey. Lamnamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umaw-awag. New number man. Asino nga taday ko eh. Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Dasaya at tasinong batam ti awag ko. Basapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimong pa. Ah, nanang? Anya ka din day tangar aramidam. At panunod ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikudyo. Pagsaritaan nyo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Gapo ka de, tandan sa bali a lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga itdentikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Gaputad na tao ang masaksaktan, gapo iti aramid mo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, honey. Apay akas la saan ka amakaid na. Ada ka di parikot mo? Ha? Ay, kuha, honey. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag karatan, Presi! Nganyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver! No awanan ti tadto mga ibagam, mapankan iti silad. Di na kasagsarita. Ado ti pampanunutak, may salaang kumatis ako. Pangaasim tagtumpal ka, no di mo kaya't amadiswan ka. Anday ko! Apay at tinong panak matan, Oliver! Anya ka titibasol ko kan ka! Di mo saludsunan, laniyel ti basol mo ka na. Ha? Ngamin na, siga ang mismo ti basol. Anya? May saka malas sa dimting iti bego. Anya ka din day kang ibagbagam!
Anya ka di tinaramig ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana nga. Tamangan no ang sabot parang kita kit. Alyabat maraming ko nga. Oliver. Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. Abay, atay bagaw. Win, honey. Anya day ka. Masiko ka. Agdoan na bulan. Ano na? Masiko ka ko ng presi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadiyasyak ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tangin patawag mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa anak. Amangan no si Kapay iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikas to eh. Apay akal lahat mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti pa nagbaliw na. Ikay ka pa'y lapal-paliwan, balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matkayam tan. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apay o kini Oliver. Ay na, balasan ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Itiyan niya kumaga po ang panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagbagayo. ay na. Sa anak ka nagbindot balasan ko. At asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak na. Anya, Apay, saan na ka diyan ay bagaking ka na ita? saan? Sana po no day tata. Sos Mariosa. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di bain! Damo, napudno ka kanyak! Ngam saan mo't gayam! Ito tanang mo, wamon nga tanasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti palag ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagbidot ka. Yan may isa. Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti amat ti sigug mo. awanan kay ti bain alalaki! Ano? Kalpasan ti amin! Kasta ti bagam kanyak! Apay nga tumbal ka ngayon! Si Kaki di tawang itibain! Di nakman tong patungpain na kasta! Diyak kaya't atong patungpain na kasta na! No, hindi pala kumadamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka babae! Ang dalang nga roda na asawam! Nagbiro ka pa'y laing iti sa bali! Oliver, Problema saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumaten ti sukat mo. Isu nga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nawatam! ha? Prese! Nana! Si Mangpat kagayaman. Masikok ka? Wala na. Ngam di na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mo nga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parang ko kada kayo. Nang runay ti asawa.
Nga mawanin ti sa bali apa panak. Nasaan nga subli ka na kayo? Ay, jak amono niya ti ibaga kita kan ka, presi. Jak amono masyanakan ka wano saan. No amom la kumati na pasamak iti piyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kayat ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Maragim bubukod ka, presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananang. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan na asyak? Jak ammo kan ka, presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaran eh. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod ak. Tibagik lang ti pinampanunot ko. Presi? Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti gidaw. Nabayagan na napakawan ka, presi. Randy. Amok, may ti kahanuman. Jak may pahiti anak akal kali ka guma. Iso ngay naklon ko nga rudti pa ng panaw mo niya. Mawakan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gahim ti nagbanakam. Kamuray no kasta. Ay ayatin kalata, presi. Kasi tingkarik iti nagkalaysata. Ita niya man na panlubok adumteng kalata. Sana ka basta umipat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Randy. Amo. Kanlamlama akong naibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramid mo. Ngam kahit kulang apanagnagan. Anapudno ti panagayat ko ken ka. Imbis ngagsina ta. Ornusan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapo ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang nakaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panang panaw ko idikin kwa na, gapo ta dinak kat ngarod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan ayat mi ken ni Randy.
Nga uray amok nga adalatamat dagiti gundaway amalagip na timadi nga inaramid ko kenkwana. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, taditay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pa'y kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat ditay ton ulitan pa'y. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gaputaman mano ti lalaki akas kenkwana. Alakastan pagayam Presi, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Monica, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama dito YouTube. Siak ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin apadas ko apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag a pagdaldalanak. Banag a nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kayat mo gayam ti sina, ah. O di sige, agsinatan, awan na sakit abakrang ko. O, atoy, ha! Alaam amin, dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awad mo't naipuntar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka gastos, itiawan mo't kasiskan na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gasgastos iti kwarta. Oo, hindi ka man nagpabasol, Monica. Kat no demon to pa'y mabayadan ti abang dito apartment. Siyak amin ti agbaybayan. O, kat di sikan tinalaeng. Wanan, sika aminan, sikan! Talaga mo eh. Asino day ta? Asino day ta kunak ka? Ingkalukatan tiridang. Apa asyak na eh. Sige na. Asidag ka dita, di si Kanti mang lukat. Apay aya. Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsaw. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinog kao. Ay, sus Mariosep. Kasla siyak pa yung tinakabasol. Ay, Saan sama ta na uli magtiagyan ni ti kabarbaro nga apartment, tiyaw anak ka. ay, wan nga rod tatang. Angam, kasla nakitak matapim manawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam, andaman mo tin nakitak akot siya ang nakaparada di tabatog ta. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo di ti kotse. Kaslabak nang may. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akasta ti trabaho na. Kasta nga. Kasjay ah. Amuyo mat siguro ti kayat ko asawan tatang. Ay, Panya nga tano, iba gamit ta asawam, tamang sapul langan iti sabalya pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapol ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito eh. Ngamin,
Adayo ang nalawlawa. Di tayo latan pakibiyang ang dagiti kaaruba, tatang. Biyag na day ta. Iso ang makaammo nga rod no niya ti kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kanikwana. Atoy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayan ti asawam. Una, kasang iti naudi nga anak mi ita. Iso anas kan nga agawidan. Open niya nga rod amay sa abulan. Kabuan na tagbakasyon na pa'y, met. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbating agmay-may sa dito'y apartment. Among matanda sitwasyon ta. Saan ka din? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Iti kasta, makabakasyonak mat. Baknang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti bublia panaganlan. Kinapudno na agsususpitsan ti asawa. Narikatan. Sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabangkit di, babe. Ay na! Saan adita? Makiliti ak, babe! Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi ka danag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. I know! Okay, babe. Day takot ti kay-kayat ko kanta. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin, iti panagayan. Ay, amok nga inikan na kay ti kwarta da jala kay. Isungitid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ay nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksak ita anak, Brando. Di ko na mamati Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno pa ka lang ka. Anay ko. Itad mo kami ng ti kwarta. Kasta, saan ka masaktan? No pang bisyong tumit lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mat kinunakabaybay amon ti aman. Awan lang arudan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Ha? Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ka itibain. Anay ko. Itad mo kanyak ti kwarta. Unupot di akong ti angsam. Saan, Brando? Maasi ka kumamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti dayta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kasi ti Diyos, nasaya at magdigasasaad na kaanakan. Barang ano makarecover matlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang nyo iti agas na. Kan mang tedak matlaang para iti usaran na nga ag-therapy. Sikat ti makaammo kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldoan. Nakayupay lang kumati makaamukin ni tatang Juan. Wen, kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami mat dito'y nga agsisinublat ang mga iaywan iti amam. Agyaman ako nay, ante. Sige nga, Rodan. Baliwak tumanan ti umawag. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko mataging bagmatan ni tatang. May, excuse me. Apay ka di? Basuram ka di dagita, oy. Ha? Uwan. Apay ka di? Medyo naangot nga minan, Mace. Ang mga numabalit nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiyawan ang bain na babae.
Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasag. Amo, kailiw ka unay, babe. Oray siya kung bata mo, Nika. Kailiw ka unay. Kuna may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito yung apartment ko. Ako ang amin, babe. Aduti pa ka kumikumak. Isumay ta klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga binti asawa. Iso ajak makaalay ti tiyempo. Kauawid na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga tinararamid mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inururay ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya, awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisin dakmanen ang mapanagauting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. ay sana. Ate, sumurot ka kada, babe. Iti kasta, makaliwaksay ka. Ate. Galante at talaga dito anak na Kwarta man yun, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong magbakasyon. Sumurot ka kadagiti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Ang anya nga tano sumurot ka mat. Kaya't ko asawan. Duwata asumurot. Ha? Uwin kumagam, amumatan nga do ti pakakumikuma. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan. Duwatan to laang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y laang ti agawid. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakal mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawid ijay probinsya. Itikas na. Masarong karakmat ni tatang. Kailiw ko unayan ti amak. Sigurado nga urayan na ti panagawid ko. Ni Auntie Belen mat ti umawawag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti ama, Monica. Anya. Anya ti kinunayo, Auntie. Awanan. Natayan ti amam. Inbati na tayon ni Manong Lucio. Saan? Saan apod no day, Auntie? Kat no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayan ti amag? Saan? Tatang! Tatang ko! Nay, anya tiyar aramid meden. Shh! Apay ala kadepet tilapayag mo itidindaing. Addan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangsangit ti babae iti kaabay tayong apartment. kat no dengdenggak itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone. Anya ngay kanuday jay, tatang. Saan aya ako nam, asaan tayon apakibiyangan day ta babae. Ay ko tatang. Kasla, mas asyanak ngamin kan ko na. No makitkitak alumablabas di tarwar, kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasim at nga no kasta. Ngala, inkakit niya si kaswan ti anak mo. Amakan no nakariingay.
Nakarang kamay mo, Nika. Hindi ka pa asangit dita. Disturb mo kayo, Tiguro. Agtal na ako na. Anay ko! Sige! Patayin na kon, Brando! Anya? Patayin na kon, kunak! Ngamin ka na yun nakmat lang ang saksaktan! Patayin na kon! Dadaalan ta ulong. Nagasam ta ramidin na ka-kriminal? Talaga kriminal ka! Kita ka man langin. Baka nung maipusti pasensya. Mapatay ka nga pa isa. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapiyag. Itatawanan. Awan matan sir-serpit ibiyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiagak may. Nasaysaya at numatay agmatan. Tiulas. Wan. Tiulas ko. Ala akat itayag ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangal ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Pagasim! Tulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko! Akong kumpulsyon! Ay, Mga asim! Umawag kay ti tricycle! Uno niya ang klaseng tilugan! Ipantay ti ospital ti anak ko! ay, wan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni Mrs. Basta tungpalan niyo amin na bilin ko. Hindi kasta, sana na mapasamang iti anak yun, tinapasamang itay. Wandok, katagyaman akmanan. Oo, kumusta ki anak mo? Naispalan iti pagkahad. Inauna nga anak mo kadiday ka? Wan, itaklaan kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon iso na tarantaak. Ay, madanag anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos itay nagtuktukak. Aguray ka. Anya ti awit-awit mo. Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Amangan na awan akon kadagiti akong daw. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha. Monica tinagan ko. Agyaman ak unay Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirong bang agyaman kan ka, Eden? Ha? Apay. Basta. Ay, anya ngay gayam ti trabahom. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho? Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel. Kas may sa receptionist. Anya? Awan mat nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko ang manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababala ang tiswelto. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatay, napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namna maparakan ka, ay nagpindot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarso. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lakit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisemak. Kanayon kumat nga ibinglay daytoy apadas ko iti simbaan,
kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan nga itinaminsan ket insalakan nak timaysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak, ket ita makunak a naornoskon ti biyag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biyag, ket panagkunak nakasagana akon nga agpamilya no lakit di adda lalaki a mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng ket dumteng tulatta ti gundaway para iti napintas a masakbayan no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Dios a namarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adama ko na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kada tayo ti desisyon no agtalinaed tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biyag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos, ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti intay ikan biag, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat, ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti na usem nga agdangag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay biyag ko analipatam tigarim kanyak ay nagulpit kanaya Nabartek ka man ng Denver. Kanya kumain naparte ka pardak mati gatang ko iti arak Wen agam kanayo na matan ti uminom anak ko. An bibiyang ti asino man Tinasaya at agdiritso ka ng di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Ay, kanan nyo na tanata. Sa anak mo ta, mabising. Ganawan, ganas ko ang mangan. No di mo kayat timangan. Inkangarod maturugan anak ko. Di tak man dikdiktara na kasta ta. Amok dar aramidag. Anak ko, gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yung dakabiyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may sa, siyak ti amam. Iso Ayun niya. Si kagayam ngagpaiso ti anak. Sika ti kung kunada nga adigi ti pagtaengan.
Ang kano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-servim atao. Ngamin, takrot ka. Takrot ka nga, ama. Anya, ulitin man timbagam, Denver. Ulitin man. Takrot ka kuna, tatang. Takrot ka. Nawatam. Bastos ka, inanak. Awan utang mo na imbaga nakam. Sige. Tanugin na. Sige. Ituloy yaw ti panang layat yung kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang. Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katwan, apay, di mo kayat? Ay, kaya't ko launay Kasladyak pa lang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakan kami na napudno ka. Ken maysa, nabayag matan nga agar-aram ka kanya. Agyaman ako na, Jessa, Ikarek, adi kan tupaldangan. Sikalahan ti babae, ngagtagik ko iti puso. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay, ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabannog ka kadi iti nagbalam apa nagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan nung mabalin na rumorta. Papanantangay? Makamuditan no sa dino titurungan ta. Kaya't ko tiag joyride. Diyak pa ngamin kahit tiag gawi di jibalay. O sige. Sikat ti makamo, Denver. Ngamne, agawid tamat lang nga dagos Amumat nga da trabaho inton bigat. Wen, di ka madanagan. Kaya't kala makadwa nga pasyar. Sakbay nga itulod ka ijibalayo. Okay, mapantang araw dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Ha? Kas na ada na unag pampanunutan. Naliday ka. Apay, ada ka di parigot. Jessa, Ibagam no niya dayta. Amangan na damay tulong ko. saan mo't alimad kan ka ti sitwasyon ti pamilyami? Saan ka di? Maumumat nga mina ni jibalay. Namaminsan, kasyadak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigod aragsak iti unag ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti ina. Denver, Ti may isa pa kagurat. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasdi nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramot tan ti kasdi kinasingpet na. di mo ngamin unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti amam. Apay no, ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumiko, ma'am. Ken, tapno may apply mo mat, inturpos mo a kurso. Kanya pilaga po tapno aramidag ti kastangay. Awan mo't lang serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan lang mata para kadakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kadata, para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay matkid niya. Among makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabiro iti babae ang mga kanyat. Nakabiro kag pa iti babae ang mga sakit kat mangilala kanya. Amo ba't nga ayatan ka? Kat ikarik nga ayatan ka, iti rigat ka namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uy, babe. Kat agyaman ako na ya. Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anad ka iti panagawid mo. Wen,
Agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa, Oh, apa yung Denver? Kasla ka mat makaungungat. asino ti lalaki anang itulot kan ka, ha? Dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan. Apay ngayon tulod na ka? Awan madagas na. Madala na namatlaan ngamin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga raw din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pa'y, saan nga umdas rason da ita? Baka mo ka no niya ti kayat mo panunutan Denver. Dita ka man langan. Jessa, di na panawan! Kasarsarita ka! Nasaya at magtanagawid kan Lorna. Wan, ngam rumwarak matla ang adagos. Anya, kasang sangpit mo nga rumwar ka manayin. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamit ka ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay nalaklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan may sa, ada kamat amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si ka mismo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay na, kabailamon dayta, ador. Basta rumarak matlaang, at dasarakak atao. Sarakan nyo ka di man ang tilalaki yun, nanang. Oh, Ah, Denver, saan kumabot na kasta ti panagsasaum iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimeter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. ha. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalaing day ta asawam. Isuti kasaritam. Di dak pakibibiyangan tamok ter aramida tatang. Oh, makitam kas jay apat ang sungsungbat ka anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ak ang mangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay na, nakaado ka man ako nakon. Di kan mang namnamang agsinubyan tapay, ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta. Nawatam. Pangasim, Jessa. Agsaritat ako ma. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanan na ko ma. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanan na katin, babe. Please. Denver, inton maminsan, danggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumanon itikas to yung sitwasyon. One, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, among mat nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan nak. Iso akid daw nga talag ka kumakanyak. One. Ikari. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka di Denver. Kasla da ka apa miti kastadyar mo. Apay, diyo ka di amo ti maipapan ka ni Nana. Ha? Kwa, anak Bueno, ka. amo yun. Ngam saan kailangan ngagtagtagari. Amo mon. Ngam awan manen aramidan. Denver. Uray agdadata alipliputan na kayo. Itultulok yun. Uray amo yung nga adasaan anasayat nga aramiden na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang ingat kaano ti kasta kinatakrot yo. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kanti lalaki na. Itultulok yo kadi akastan. Tumalnakan kunak nay. Makawot kayo. Ngamin, pudno ti pagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kitaan nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa, ken anak na. Iti kaano man. Saanan ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrot yo. Apay ngay.
Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo ti awag ko, babe. Pangasim. Kasapulan kay tagong daway. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat. Mapanak langan ikipagtrap-trabahon na. Kasta teramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay nga nakarikap ti opisina na. Sa di na kaya ni Jessa. Dahil ti ganda. Asit gap man tagdamag akarwana. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato'y Jessa. Cheers, Pulutan boss! ka. Ikaw at mulat ta, ah? Jenny. Sige lang, boss. Unyag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahil ito special menu ni boss. Kasta aya? Nan, ramanakman ngagpaiso? Naibas ngagpaiso ah. Oh, si Kang Jenny. Ah? Sige lang. Ang mga numabsuga, petjakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo't lang ka di, Jessa. Launay, boss. Ayos. Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Ay, katula. Bukam ti basom, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! 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 Happy birthday, boss. Happy birthday, bossing! Happy birthday, bossing. Nagyaman na kada kayo amin, ha? Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag sarita ta. Anay ko, timak, di na kumamat guyudan na kasta. Nakababain iti bus ko. Kunam nga adda ka iti trabaho. Ngimsan kayam, tadda ka dito amakininom. Amum ka di amadandanagan ka. Gaputa di mo sungsung-batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mapain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak Denver. Ngamin, awan mat madingar aramidag. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arong bang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanyak. Pasensya kan, babe. Biglaan nga min daytoy alakad mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Saan na rason dahil na? Nalakamot tag-text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakit din na rason mo. Na, kita akman ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka ka din? Nalobat ko naklang arudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat nga min kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asiguraduan ti kinatanggit mo. Kan may sa. Kan anya, Denver, ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Ti kaya't ko lang, met. Kaya't masigurado ka dinak panawan. Adinak to ibating at may sa. Kasiguraduan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat pa nagtalag mo kanyak? Di nakman ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka ditoy. Kasano matangag talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabuti nga may pada iti kasat ni Tatan. Sigun ko na nagkinarida alidan to agsina kanilanang. Nagkinarida nga binulig da iti rigat kinamay.
Ang sana tinumpal ni Nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tungkal na isa. Ngayon, impati na ngagmay-may sa tiyanak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsak daytan nga dandan na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaga ba? Kapoy iti naramid na. Tisa man na pasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iswa kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Ti bagida lang ti pinampanunot na. Di dak man la pinanunot magnganak da. Anya ti rumbang arabidak. Rumbang kadingag talaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin nagsina kami. Hindi kasi na, diya kung marigna tikas tiya sakit. Mariribukan ako. Apo yasak pa iti nakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko na, babe. Ikari ka sana na maulit. Pasensya kan, Denver. Ngam namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat no waswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamot mangrabak iti kasta, bangasim. Sa anak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaan ti turungan na. Gapo iti kinaman na ang imon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbaliw ako na. No namin ano kan anag kari. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Iso anawayakan amang birok iti babae amang awat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya ka. Pangasim. Diyak kaya't ti lalaki nga awan pa nagtalag na kanyak. Anya, Pangaasim ta di na ko nariribukan pa'y. Agyaman ak iti ayat nga impaay mo. Kabayatan ti panaggayem ta. Sapay ko man, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonam. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan, Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inayayat ken inpatpatag ko iti kastaunay. Panagkunak ket siak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko. Gapu ta nagbalinday toy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw. Makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon. Ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak pay laeng iti tawen ko at 38. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gapu ta mamatiak asaan nakaabaybayan. Di mo ikumpara ti napalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaam pa iti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam, Denver. Di mon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam, Denver,
ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat, ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakatorpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Tiinnak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kung naman nga dan dito yung ruhar, awan mo ti motor na makita. Ay, siya nga ta ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kumabusinan anak ngay. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, anya. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check. Kayat mo asawan? Kukwam day ta kotse? Katulad. Abay, di ka mamati? Kasi no maginatang day ta, kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Kinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin da kita salsalutsudan. Anya? Istorya amin kan ka. Kabayatan arekrikusen ta ti syudad ti San Fernando. Oy, nayadam ba't ti mga naiho? Ha? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Kun adapay meeting mi. Maladaw ako, nujak partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y ti danom, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. At iti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na giti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta, balay tumot man ti sumaruno agatangak. Ay, naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Kat no 30 anyos ka pa ilaang, adupay ti panawan para iti dayta. Unyag paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim sana puro trabaho? Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Sana. Ije ito ng pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talauna iti kinagagat na. Tunggas bro, grabe. Kastauna iti palakpak ti sibo mo kalabord. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Alkat kasano? Sumurot ka mat siguro, ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night. Unya rod, Froilan. Sumurot kamit kada kami, Uray italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa yung amin ti asikaso para iti umadanin a lounge ti kabarbaro a project tayo. Si Kamot, Froilan. Adupay mo't tibigat. Saan ka di? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Unyar bro, ipabigat mo na ita. Kinapot no na.
Diya kung malagip no kaano kinaudya pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano ko maamalagip mo, kat no awan samot, kanayon mo't nga agpas ni Froilan tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga ah. Amuyo mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sakpa iti kasar ko. Isa anjak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ak ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Malao mo ka. Agyaman nak, mama. Ni Froilan, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplappas na papeles, mama. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan ah. Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka man. Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imaw nakakadimanan ni Froilan. Wan, papa. Di na pala in-text ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmat nga agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamad. Kaslaan mo ko no niya tisumbat mo ah. Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka nagiti gargaraw mo, ken makita ka nagiti matam, tisumbat nagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak mati trabaho na. Kan maragsakan nak ama katulong kan ko na. Uray iti kastoy laang nga banag. Talaga nagasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kitipan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Rene, urayan nakpiit, makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Huwag nagpaiso, nakadumog mat. Mabitlang tari, ingat. Froilan? Oy, Froilan! Naiturog ko magaya. Kapay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi eh. Umay kan Froilan, agigiddan tayo nga agawid. Sana pa yung agawid. Ado pa tinaskan nga ramidak. Anya, Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidem. Awan ti malpas mo ha. Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow raitan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Ha? Awanin oras mo para itibagin, bro. Puro ka trabaho. Kasla sumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ka mama. Makabulan samot tanday tauyok mo. Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwarto. Apay no agpa-check up ka laangad, iho. Awan dati mama. Hindi na pagdanagan. Iminumak kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iho. Saan mo't akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot ka namat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat ta trabaho. Agtrap-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay,
Di ka di ma-appreciate dayta? Saan mo't nga itikasta, iho? Madanagan aklaang itikasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik.